ala tukumbanisye ni vamwe na ateti kuthiuka kundu kivathukanyo kwikunia maleve ndatika cia muthia. Vatalite masaa mavuthu uteti uthele enendi kwendeana uthuthwa kwiyumilia na kukuna kura kwa wingi. Boya cia Mauvoo kutwaiswa kauntini ya Mombasa. Lelu wa kuma keno kuthi Murang'a kutiala kilungu cha 25 yulua yana uvikie na kuthela. Vilingi wa Mauvoo. Withi wana kwa Veronicah SYOMBUA na Kesha Rondinda no kwitha aitwa lilo Mauvoo maitu kwanzia ya meko ndikuyano tukwateni ndini wa Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official na utumani mukuvino tumia kwa namba ya ili 395 nina wikwatio nitukutambania imwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Wimudana wa mwiso wa teti kwikunia maleve yuo kiti maivila kivathukanyo ni methi wa mayumia witano wa Mauvoo ivindani usakwani utialitie masaa mavuthu wao yumituki enzioka waita ula wakulia enendi kwiyumilia kwa wingi na kwikonya isesoni ya ukuna kura muthanani wa wakeli vala weta kwa ukuna kura ni kwetae maendeleo ila mwenendi wavikia na usakuwa atongoi alama ilite. Mutongoi wa chama cha CCUNZ yokawaitendane na itina wa ndamuka siake cia muthia cia kukunea maleve ni walesekana juu utuiwe mokoni ma NND valaju wa menda ekalima masaku kuyumilia kwa wingi na kuna kula nikienda kuikombwa kuma mathinani alama ende na umekombela. Machakos residents, tafadhali muamke mupige kura. By the way, hamuna chance hii county yetu unless unataka utafute pesa kila mwezi ya kuenda ya mchango kuenda hospitali, because if we don't fix, tukikosa kutengeneza hospitali zetu, kila mtu sasa atakuwa hostage kwa welfare committee, anafanya mchango kila wiki ili kulipa bills za hospitali. Wale ambao wako na magari, mabarabara ambazo zimeharibika kila wakati wanashindwa kibadilisha maspares nini, watu ambao wako kwa transport sector, wana bodaboda, matatu, wale wa maruti na wengine, wakikosa kupiga kura na wakipata serikali ambao ni wazembe, wezi na wafisadi, wataendelea kuteseka. Uneni undu endania na wa mutiti wa kivila cha uyumbe cha Mwala Barclay Mutinda na kiola wa imayaka ila NND kuma kilioni mbunge cha Mwala kwiyumilia kwa wingi nikienda kusakua atongo ya alama kama ilia maundu ma masomo na kumaetia maendeo. Kana kios, kana kau ibindio kuniwa kula. Nanye ni boya, mbai ya lili, mbai ya mukamba, na mbai sionze Kenya tuile na usakua niwa Mungu. Ando maume mkua wingi magune kula na maisio kamisi makete resorts kuumba ya mukamba tuikatete kuukita nundu siasa ikabita na ambaye yitu ikatiala ndemba ito mumenyonde ala wau alama alemafu tikabangithio ndo mwigua mukakune kula ya Mwala this time round ti kula ya kawaida tienda kuona ni change nikana withieta kwata mutongo wina vision mutongo utona uthuku mandu ma Mwala tirelessly wathi wangwatinio na wende kuinwania manigwa kuma kimanisioni kinene cha Machakos University na lana momiles leseka na vaina vata wa kwethi wana nduthi itina wa usakwani maikuli ateti kwetikila mausungio mausakwani munene nikienda kunenga manigwa uthei wa kuendea na masomo alama leseka ni manako nikie munene ikuwa ya wa corona. Have actually any work to do because we have decided hatutapigana, tutapiga kura, tutarudi nyumbani na tungoje our media houses zitupatie matokeo. And my message to the politicians, when the results are out and in one way or another you have not won, please let's not resolve our issues on the streets, because at the end of the day it's the Kenyans who will lose their lives. Vote and go back home. There will be no chaos after the elections, even before the elections, during the elections and after the elections.
yu masaa matialite mavuthu nikenda usakwani utwaewe ateti mamina uthamba moko kwi umuthi na ndambuka cio cia kwikunea maleve cia vika muthia kwana memulela yikitwe ni nzama ya usakwani na mivaka IBC vanthi ya Kenya. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kumava katikati wa musi wa Masako. Ni uniko munene kwa ulawa igavana wambe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe itina watongo ima alimu vamwena alimu kuma wodini miongo inasia kauntini ya Kitui. Matongo ewe ni ene ivila masia kutetea mavata ma alimu kupet na nat. Kuwetakana ni wema ukwata mbaundeni wa masemba makivila cha ugavana kauntini ya Kitui. Ama iwetakana wala nyowa Malombe ulawambi siejila wa igavana wa Kisomo tawokilitie iwango siya Kisomo kauntini ya Kitui. Na yu nimeutua sila kumukwata mbaunikana kunyuva ta gavana wa Kitui wa Keli Chumwa Twadhi. Onesmus Chalo ni mwandiki wito. Utongwe wa alimu sivo siya masia kutetea mavata ma alimu nati na kupeti na alimu ni matuweze sikalonola wa igavana wambe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe. Musi kwake dhiyane changu dio dhilone wa suwa balama atwe sila wako mkwata kwako ndini wa savali wake wa kunyuwata gavana wa kaundi ya Kitui. Ndini wa sikalo hini ilasi ya tongo wani ene vila masi ya maisi ya kutetea mavata maa alimu evo kupet ila itongwe zene kioko motia na nati ila itongwe zene sema ni mutunga ndingo maweta Kisomo kauntini ya Kitui ni kitietwe itina muno na mawidhu loko maa alimu na amanyua maidhietwe maa kuendesia kinu kila chodhodhi ya vanene matwe sila wako kwa tabau Dr. Julius Makau Malombe kwa kila maweta kana wala nyawa Malombe wa Kisomo no chono la wambisi ila wa igavana ni wakilia Kisomo kiwango cha yuluva kauntini ya Kitui na yume ya kwa tambau kunyuva kwa Malombe no kana aendesi wala usu na kuwakilia Kisomo kauntini ya Kitui. Masito ni Simon Mutunga Ndingo, NAT Executive Secretary, Kitui Branch, Kitui County na Vice Chairman Eastern Region. Jenda kwa asia umundi atongoi maalimu kuma chama cha NAT, Kitui Teacher Sako, Mwalimu Sako, Kupet, BBS na Kikosa na Kipsa na tuchenda kuidhinisha Malombe ta gavana ula ukuendekana na alimu katika Kitui County nundu aundu watuthukumie kwananisia na mwito wa Malombe asia Kisomo nocho na itu tuasia Kisomo nocho andukwasia kila musi Kisomo kou maondola tukenda Malombe atuike mbe anengane Kisomo wambe wa kila kindi chonde ukidhi hakika nundu twethiana Kisomo kisio sindulingi sionde ikethia sinzi kioko motia na ulani wa mwandiki munene wa chama cha Kupet ni wa makuli alimu onde kuma kauntini ya Kitui kukwatiania kwa vamwe na kukwata mba uteti wa Malombe hotondo kuelesia tukulia alimu onde ma Kitui County tukwatei kuoko Malombe nikana atutungie Kisomo pala chatua akilika Kisomo cha enzi muno na asia nde kwithiwa gavana wa kusupport Kisomo cha ECD peke yake asia support Kisomo chonze nundu kindu kila kilungasia ucha misie no Kisomo. Nake Dr. Julius Makau Malombe nwadhoche tambia yotongoi wa alimu kukwata mba uteti wake bala weta nyuvata gavana wa kaundi ya Kitui no kwa ile Kisomo kwa kuandika alimu ma ECD na kwa kailasi no kana kwa ile mawidhi uloko manyua na kunenga ni basari kwa manyua la mumite misini ila mivinyie kalikoni ya Kisomo to amina kuliko alimu ma ECD ala tuandikie 2013 na mayaongelo na ndululu kubikoyu na maeke katika scheme of service ila ya alimu ICD seobetwe enda kwa kikisia nduma Kitui na alimu ICD kana to amina kuliko alimu ICD tukamatwikithia permanent na pensionable kula kutena ila sia ECD tukaka kula kwina unyivu wa alimu twake kindu kitwa proper bursary fund kila kiatetha sia na mbingi ila siumite kundu kuteno kwati mwianeu na moni tukuongela fund yesu
nikana twinengane basari imbingi ona uyo Malombe no amenda enende kwiyumilia kwa wingi matuku kenda na kwikonya nthini wese soyo sakwani tilivota Vilingi Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo Malombe show. Na tuinganisya Makueni atiti kivithukanyo kauntini ya Makueni nimeyumilia muthenani wa mwiso kwa mo kutwaisya kampeni kukulia NND kwiyumilia kwa wingi muthenani wa kukuna kula kwisa kuya atongoi alame matongoesya kwa miaka 5 ila yukite ateti amevo okitima ivila sya umbunge na ila sya MCA nimenda NND maiket kile kululu tikwa kwika utwi wa atongoi alama ile kusakua kwisila ilovia kana kutewa wia oingi maikulia kusakua atongoi misingini ya uthukumi inditi ya siama. Kennedy Mulinge no kutuelesya ungua masami ongo monza na ili nomo matilene kana ine ndemandhe ya Kenya kweka utuwa kwisile 11 watete alame matongo esya kwa miaka ingi 5 ene milioni umakatono monza alame andikithite takuni makule lembetani ya ukambani na milioni miongoli na ile alame andikithite takuni makula va Kenya kwa jumla ni madhudhi kuyumila kwa wingi kukuna kula ni kana kusio tongo ikosa ni atete alama tongo yone mawendimo hedeti mawendima NND nanulikana kila mundu wonde mokiti wa ubunge wa Kibwezi Chodholono wasio ungua tikiti wa chama cha ODM Seth Kakusie hewambe 10 oneni ta o ivi wonde tumele kwacha tene tuambio kuna kula kwetene baisasta wive andwala maumeta basa kana andwala mateiwanesa nema kuna kula na masio kamisi kuvomwa baisa 10 ile twethe nitukonia kula sitonesa na twikuna kula na Mauvoo ibindani thini twethe na Mauvoo mwingi muno na twikuna kula tuna Mauvoo uneni hula kwa tambo ni mukiti wa ubunge wa Kilimbunge okicha Kibwezi Chodholono wasio ungua tikiti wa chama cha maendeleo chap Mwengi Mutuse umelaikwa wingi muno pio kila kituoni wasisia wona mutoi waku utanaumala twambio thaimana kuma munthio nikenda andu maitu tumaumalie makune kula kwa wingi twenda thiana yolo wa thiana kula sia kamba 1.7 million ila registered Makueni Kitui na Masako sio nthe ikunwe wethethabe mundu utanakuna no umwe kana ele vala kilungu kinene cha ndongo isya ukamba si mulengoni wa kituti wa Azimio Oka katu wasio evo ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka magavana ele kati watatu maukamba ni na ndongo ingi si wengo kivothokonyo ukulyo umakula kuyenende maukamba kwiki ya kula sioke kavuni cha ndongo ya ngwata niyo iya Azimio Oka Raila Odinga mokiti wa seneta wa kaunti ya Makueni hungua tikiti wa chama cha na Kenya Patrick Mbaumalika alvetani kwesilanze valele mbeta wakambeka kwa kutani ya mute wa serikali na kukwata maendeleo miaka 10 za wa serikali tuitona ikalenge za wa serikali miaka ngiro kite 10 na kweka la ndini wa serikali ni kuamuka kwa chatene kukuna Vilingi kumale kila mundu akune kula sio kamba sitalo sio then 90% plus si kwa Raila Amolo Odinga percent ila tukonia Raila nayo kula niye kutuma Kalonzo wa Musyoka atuika prime minister wa Kenya na niyo kutuma kamba mae wa maendeo ala tunanena nisie na Raila nikenda tukwate ungua serikali yake tamalelo malami silanga sia kumina thina wa kiwu cha unywa na kuima siana situ kukwata mawea valamba onge kulia nende kusa kwa tongo imisingi ni udhukumi edetisi ama ukulio onge umakula kui enende kwiki ya mustali wambe kunenga ivuso ateti kuma makundi na lamethi utama yeto utevandhi ya Kenya kati wa makundi amevo maando lamethi ona mamutha memwana hamuika na amoitu utongo iwa mundu makati undu mwana utongo iwa mundu ume akamete ina akanema kunawe yawo mama nijete nesa nundu mawiyala tukona musine maingi na tunenga tongo iyo na bandu bonde mundu mukonenge tongo no manage ame nesa na mundu mukaitha ya manager museo akatwitha twiraf akatwitha twiandu mame bango miseo ndilivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni nyene token Mulinge ateti alame ungua ngwatanio ya kiuteti ya Azimio One Kenya ndini wa Kilimbunge cha Kangundo matongwewe ni Atanas Ndolo ni wakulia NND kutungiania kula sio chondoni cha Raila Odinga na kuthesya uthukumi kwi mwenendi nake ayendekethia muno ni kuveta ngusanisio cia tongoi ila itungite maundu ma maendeleo na itina na alama kusia wa ndini wa usakwani na itina wa usakwani. Boniface Mutisia ni mwandiki witu.
Ndolo mutinda inena na enende tina ukomana na mo kisioni cha kwa mangu kangundu ya kati mwende na udhingila mutongo wa chama chao ndiye ila undinga ni watu wanya utongo sendino ya Kenya na kana ingira ila na wawe na utalo mwingi wa kurasi ya mwenende na vevata mwenende ya kasalucha na kono esi ya kurasi ya kecho ndoni chari ila molo ndinga muthenyane wa wakeli kangundo azimio nilitekelilwa muno chama cha ODM ndini wakamba na choni kitekelike Raila Amolo Odinga ebalawi no kwewa tanu nondo no kuona chama cha Azimio affiliated parties sionde ninengiwe mwana wa kumwetesya kivila na nicho ketumi okusinda na kura mbinge monopyo vanu wathingila kana myanya mingi isio cia ukamba ikoneka ethiwa Raila kavikia kwithwa emusumbi wa nthino ya Kenya na kana ati ala meungua ngwataniro Azimio ni Kenya no nginya na umaka kwa tombau kenda kutethesya kweta maundu ma maendeleo kila kona umonde nigwa muthenya witu wa mwiso andu makangundo ni mukulia mwethe mwemetho ni munonie ndie wanathukie honorable Katatha ni party leader wa Wiper olwa kana ni na party leader wa ODM Raila Amolo Odinga na niwe wesilikaleni ila ithionthe tusiaitie na metho maitu andu makangundo ni mutavya kana mwanenga kivila mwithitwe mwi ute wa silikali mundu wa mwiso kwitha silikaleni ai Joseph Kimeungutu wambe ai Paul Ngei na wakatatu yu kwitha silikaleni ni Atanasi Ndolo Mutinda ni chamani cha ODM na musumbi ula tuukunia Raila Amolo Odinga na ke chamani cha ODM niwende na umekatha ngwatanio Azimio ni Kenya na kuwetengika na atongola mengwatanio no maketho maithukumwa na umwe na kwa nyailo vyasyo ndela ivathiwe ile mbunge vamwe na kaunti kivathukanyo kutethia mwene nthi dati kwatanete ithionthe na tuithi kwa Raila Amolo Odinga ni mwana wake etana bedroom ona kwanga meta onthe nikenda tukwatia ni undu wa kangundo na masako yonthe itonde kuneneva na kukulia sindu ila sithandini wa national government nundu eka apart from CDF pe uthiyunge witha kwa musumbi no nenga wola wendo na musumbi kwa ngelekanyo lelo wa mwala tukangundo ndwikiwa ni MP eweka no ngina ethwe endo na musumbi na nundu ninye ni bala pe musumbi na ngetha ni nthini wa bedroom ga lobby lelo wa mwala tukangundo ni 13 kilometers nikendo tone kutama kiwa na nini si Raila Amolo Odinga aketha yewe moyo nundu nthini wa ukamba ni wisi kivila cha kangundo ni chake kwa tombau ni muteti wa kivila cha MC kangundo ayulu endi wa ngumu na kiwetengika na ngwatanio ni avata kati wa tongo yala meovikia na unyuvu wa nthini usokwani ula ukite chumwani kingi mwatongo iya na umayumbanya kuveta ngusanisio na kutethia mwene ndiki maendeyo thukuma imwe ila andu membua maumite chamani kimwe ni matona uthukuma mwene nthinesa nundu mayukita mana siasa imwe manupito imwe kwa umanupa pa yembua kaula kini landu manupa mapulanite no lazima ukethia pe kau mayukitio nene sia mayukitio nene no ithia mwene nthini we waumia kwa umupango wa Wiper kukulia mwene nthi anbe candidate ma Wiper niona no mupango mwailu unyipanini netina wa unyipani ila mwene nthi wende na uthukumu na nicho kitumi ni yumisie nitie kivila kini kana nitone kutethia mwene nthi malelu maiko malelu mathelile nundu maise ubaua na imalekeilwe matuika masiuko ona ndana nyupwa ninza ubetie malelu kadhaa nikana withie mwene nthi ni wasioka kukwata nzia cia kwisila no yithia ngali na sindula ingitumia wa maleluni ina umea mana tuisovea mwene nthinga Mutongo TV kumakangundo kaondine ya masako nyeni toboni mutesya Ngewa isu ya boni mutisiani kutunenga ivuso ya umelia mataba nini na ende ndisi okethia oingi mituki ndukatate kuthivasa musia isia.
Mic check 1 2. Perfect. Three, two, one, on air. Mwani wa matuko kenda mwi wa nyanya uende na kunyungia musiaisya na mwithukisya nukwenda kisese kila utonya kuikia kukwete mauvoma uteti na usakuani kisese ki ni Mutongoi TV na Mutongoi FM na nundu nithie ngwatanio ya mukamba kwisila mauvoni mathiane maikithie na makuikika nitukukwatania we mukamba kuma ile mbetani ya ukamba na ikonyo cionthe cianthi musiaisya no kwata mauvo matema ila na matema kwe kiangaliko na yeba tuyo kutabia na tuyunga milavau nitusongambe kwinzia na kukuelesya undu mauvoma kila muthenya me ukukonia kwisila ukumbau na kuthingilila ugo musiaisya no tuikiyite ivindani inya uteti ituyovete kavyo kuli uthono kavau na utumani wito kwa kunikana nitukuyanisya Mutongoi TV Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Company Warren Mabati Factory Limited nonde urati hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovose mabati kwa na wendu waku valoto na kuiya kilungu cha 5 yulwa yana cha mbesa syaku ntusovosya langi wasana uthantho kwa na wendu waku tani ya uthukumitu wa kiwango cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mituki musiku waku vate kuiva kindu tuina mithemba kipathukanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka ohingi no witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhantatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kingi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi musiaisya tuendeye na kutamba nemwe zama ya ndongo isya kindini ile mbetani ya kiswani ni atwa isya mboya sya kuvoya nthi ya Kenya ni kana unyuvani munene ukite withiwe wa Mauvoo matongo iwe ni mwene kivila wanza maisu Martin Kivuva Musonde ni maumia witano kuyene nthi mavikie kwithiwa na umwe na maiketi kile kuanwa ni ndongoi ona uyovo makulia ene nthi methiwe na hui wa kunyuva ndongo ila itona kuthinikia mavatamo kwi muthanani wa wakeli Angelina Muse no kutuvuvia.
Tina kutongo esi ndongo ikivathuka nyosi ya Kindini kaunti ni sia Kiswani kutoa SYOMBUA si mwanya na ila ni sia kulilika nthi ino ya Kenya kumana na nyuvani ula ukatoa iso chumwani chukite wa keli mwene kivilo nzama ya ndongo iva Kiswani Martin Kivuva Musonde na ula ingine wa mwene kivilo nzama ya mabishop mama kanisa makatoleki va Kenya ni wenda ene nthi malilika nthi ino na mboya ni kana nyuvani withu wina Mauvoo. Leo kesho na kesho kutwa tuweze kuweka sala rasmi na maalum tunazoziita Triduum, na Mkatoliki yote najua Triduum ni maana ni siku 3 za mwisho ambazo tunalengea Mungu aweze kutuonekania. Mwishoni basi napenda tuhimize wa Kenya na tushukuru sana mpaka sasa wala ambao wamejaribu kuishi katika ninavyohitajika kuishi kama wa Kenya. Na naamini kwamba wewe na mimi tuhusike kupiga kura kwa amani na kwa undugu. Ingi ndongo ini sienda ene nthi mavikie kwithwa mena umwe na maikaitikile kuingia nisoni ateti na kuwete nduthi isioni. Wanasiasa, tafadhalini iweni wastaarabu. Tunawaita waheshimiwa. Heshimikeni kwa maneno yenu, kwa matendo yenu na pia kwa jinsi mnavyoweza kutupeleka mbele kama nchi ya Kenya. We call on parents, both fathers and mothers, to ensure protection of their children from misuse for political gain. We are aware of youth and teenagers already recruited for violence. All parents to remain aware of their children's movements and engagement, especially this political period. Wana uwevo ni makuli ene nthi mavikie kunyuva ndongo ila sialite na ila sina chelelo cha kuthinikia mavata ma ene nthi na kuwete maendeleo isioni. Ni kutambua kwamba sisi tunataka kuhimiza wa Kenya muishi na amani. Tunapenda Mkenya mtambue uchaguzi huu unaokuja sio mwisho na ndio mwanzo tu wa siku zetu za kawaida, lakini ni muda muhimu sana wa kuchaguana. Tukilenga tunachagua mtu wa namna gani, tukilenga tunachagua wadhifa wowote ule kwa mtu ambaye ni ana uadilifu na anajua kujali maslahi ya Wakenya, sio maslahi yao binafsi. Vatialite medhinya elini kana mwene nthi alike 11 na konjva ndongo isi ya wendi wake ni wailite kuthuma ndongo ila ya ilite. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Kwi muthenya wa muthia wa campaign Kenya yonthe kiliombunge cha Kaiti na kila chende kusiwa usindani muvyu kwa ala mekwitia kivila cha kiliombunge kiu ni kwa kusiwa masemba memwaki ma muthia ateti mekivithukanyo maithiuka kuonenanya na NND ani vamwe na terimbaika wa chama cha UDA Joshua Kimilo wa Wiper na Anton Chalo Mangeli wa New Democrats. Kungi ni kana mukiti wa kivila cha useneta Patrick Mbau ni wathiuka kiliombunge o kiu na kila nicho ngome yake ya siasa kwikunia maleve. Caleb Chalo Mutunga ni wavika kisioni kiu na atubanisia Mauvoo. Muthenani wa mwiso wa kampeni kiliombunge cha Kaiti ni cha kusia melolongo kauta ya teti na nguthu cio nthini wa soko kauta kilione mbunge ki na vani nthini wa nzikeo cia muthia makivinga kampeni ateti ala mekukitia kivila ki cha kiliombunge terimbaika wa chama cha UDA Joshua Kimilo wa chama cha Wiper Anton Chalo Mangeli wa chama cha New Democrats ni metha na ivinda ya kumuvoya mwene nthi kumasakuwa muthenani wa wakeli ula ene nthi maketha makikuna kula. Akinene ya kitani itangine Kimilo ni wenda enende kumutungi ya vo wakeli akiathana kuende ya kukwata mbau kisomo kwisila unengani wa basari. Kilando enda kwasya, nienda kwasya tuenda usakuwa na wakeli ula Kimilo munaenda na ake wa mwete maendeleo ni woyu maubala matiali yetu udhuku matumina mwingena wasiwasi mubango wapa isiana ilingu wapa iwakenda ilingu esingembeza skulu nikana wendie bayo waendea baito mubango wa Kimilo naenda kumina utumani musie nikanothi yulike Wiper Terimbaika wa chama cha UDA na akeka vindani kau akitumia vuso ya muthia ova etangine kwenda mwene nthi kumusakuwa nongi kuvendwa wathiumu wa basari na kuwete maendeleo mekivuthukanyo Kaiti alama teleonekana.
Brandon Chalo Mangeli wa chama cha New Democrats akinene kisione cha chumu ova kaiti ni wenda ene nthina moko niva ndongo imemetho makililikana kana ni vinda yingi matonda kuvindwa kaiti na kuete maendeleo ala mateleonekana ungua miaka 5 ila yukite kethe waneme umuniva wale Tanzania mameli manatano sawa kwa tano lakini naye wote tano mkito unamela pa sana sana ala ngisi shukuru sisema kuweza kuna mambo mareli kwa mela pa ila yote na sakana pale tangine leo soko isikamile kwa matunda leo ni benda pango kwa msimu tafuta marketing kana publicity ni kavindane kauna valamu kitiwa kivila cho seneta wa vama kuweni Patrick Mbaumalika na chama cha NAK ula ukone akula va kaiti watu mevuso ya muthia nake kuova kula ngomene yake akiathando makaiti na makuene yonthe utongo imosio wenda mamina tatama minua kwa msuko serikali namba wasi akatwa amendment bill kwa mbele mbunge ya Senate ilala eti manengo ingilile makuwa na yuka after mina kwa serikali ila mamina tunama ina pinda ni mama sobi ndiki ya Kenya tulo na mama makuwa no sioma kazoluani chao ni serikali tulo. Siasa cia kaiti cia thela wivindane ya mweso vatialiti ungua masaa 48 mwene nthi athia kavathukanye nginda na mawa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutonga Aindi mukamba cia vaikia sa kite muthiana ende uteti uteletio masaa manini nikenda withie ateti maitu maivikia kwika uteti kana maivikia kutembea kundu kivuthukanyo mayikunia maleve ekakwetela kwikala nthi na kwetela wake li uvike ene nthi makavikie kumasakua tende na Mauvoo maitu Musumbi Uhuru Kenyatta ni watu aisia usiaisia wa kuthanda wa kwalelu wa keno kuthisagana nginya Murang'a na ula wikilunguni cha miongo 75 yulu wayana kuthela nilelu ula wina kilomita miongo 8 na ukuongelewa kuma lelu ile kuvika lelu inya lelu uweto hata wetete masoko 10 ituo sia kuungamia mota miongo 45 kundu kwa kuungamia ngali ikuwa kati wa maundu angi maingi kwa sababu ya barabara hii ama kwa na ndio naambia watu tayari wawe wanaweza kutembea. Tumekuja hapa leo kwa sababu ya barabara hii. Mnajua ya kwamba mimi nilichukua usukani kutoka kwa Mheshimiwa Mwai Kibaki. Mwai Kibaki alitoa hii barabara, akaitoa kutoka Nairobi ikiwa dual carriage, akapeleka Thika, ikaungana sasa mpaka Keno. Na mimi niliwaahidi ya kwamba ndio tuweze kupanua uchumi wa sehemu hii ya Mlima Kenya. Tutaichukua hii barabara, tuifanye dual carriage kutoka Kenol, tukielekea upande ya Marwa, Nyeri. Na ndio wananchi wa sehemu hii wawe wasiwe na msongamano wa magari, wawe wanaweza kutembea, wawe wanaweza kufungua biashara. Mkaaji wa Murang'a anaweza kwenda afanye biashara yake Nairobi ama aende kibarua Nairobi na arudi Murang'a siku hiyo hiyo. Sio ati kwenda kulala ati kwa sababu wa msangamano ama kwa sababu barabara ni mbaya. Na hiyo ndio ilikuwa ahadi yetu. Tuweze tuifungue hii barabara, tuweze tuhakikishe tumepanua uchumi kwa sababu na ndio naambia watu infrastructure ndio kazi. Watu wanauliza ni kwa nini mnatenga pesa kujenga mabarabara, kuunganisha stima, kulete mambo haya mengine? Ni kwa sababu bila infrastructure hata maziwa yako haiwezi itoki iende soko. Bila infrastructure majani chai yako unalipwa mara 20 kwa sababu ya barabara ya kutoka ndio majani chai iweze kufika kwa soko. Kama ni stima, kama hakuna stima ni maziwa yako inaharibika. So njia ya kazi kwanza ni kupanua infrastructure. Na hiyo ndio imekuwa mlengo wetu na tumeifanya na tutaendelea, na tunaomba Mwenyezi Mungu ya kwamba hata wale wengine watakuja wataendelea na hiyo kazi. Gari wawe wanaweza kutembea.
Kali mai kena mwali wadi ya mikwani kuya mwingi ya udhiloni wasua menda utongoi wa wadisu ulaukite udhinikiri na wakiwu. Kali yame asama lasmika kutambu kama saa ana kumanda kiwu maitetaka na kisio kiuta kisio kwa kutembea nunduki na ima na angi mo maina mangoi ma kumateresya kukua kiwuki kula kikuma miendoni miasa Lina Musangi na Ingewa. Kali ama ikena mwakile wodi ni amewa ni mwingio dhiloni wasua ni mailise kamemeka kana medhitu na ivinda yomu kukwata kiwu vala matembea mwendo wa masana ni kenda kukwata kiwu. Tanguta wa chalo ni wa ikena mwaki holding station pangu na yakura na setu ide totu na dina kiwu kwa ivinda ya saa na kuma bano kuthi thengili na utekiria wasikano 4 ikananga ise kwithe ani wathiko na ndutumia kiwiche thengeli kwa kukua kwa mongo na utumie mangoi na kukitu bya mateno kwa tiwa kwitha wina mangoi no uboia mutoi waku na oga kuga thie thengeli gataba githia na mwanya wa kucioka ingi nundu bethia abasa yuni makuli ya tongo yela mothi kunyuvosa kwa nini wa matuku kenda makakwata na MCO vamana ngavana maetane kali ana thina uwa kiwu ukethia ni moka makwata na babuna maketha mena kwata no kethia mena umwe ama tutethesi ithia andu meke na mwaki twakwata kiwu withia bena utonyi munene na nundu nini si bala changa icholotie kia kakolota inola twithia na guo munene ba munene wa kiwu kiwu ni chokethia na bi atonu mwisi mbua yako yua mwako mwene kwa miaka ile kana itatu tayundu ya uyetene na twina thina wa kiwu na pe kiwu cha to yo na ba na ni cha me yebu na cha liga siasa muno na yu ni cha me kwamba tia ko ke kalona pire ngeli na ni ba ta ni ke mani na yu tu jondo ke ke to bikako to mando ndo ke ka ka kwezela tongo nyala to nyuba ende yu bai mono ngweta ai nganya no wa anangie tu yese lakini cha liga siasa muno na yu to kono mundo twambatesia ni sawa nyade no tino bongo nene ingeni mailisa kana moika kisioni kini medheto maikono na mituo nzoku takutumia ndawa cia kumila nundu wa kwa mawea makuli serikali likile kati masiyadenge litu ya bikabugeji wene ngoi wena mongo mukuta ko kwete wake kwa mathina zitu inamo na mathina no ma yuthi na moto inamo kwethia yuthi bano ndio ndu ikwatiye no kuyala mathangu mewetwa alama ukawethia kitomo eta chema kana ni mamina na wethia maina beta na maocho kwa bame timekwanza tembea ko na na mama ukwatia nguku tukethia bando tweke andwazu twethia twamanya one wito kethia we museo na ne acha ni bikaba kumeke na mwaki megwani mwingio dhiloni wasua kauntini ya Kitui ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi nitukuthi uthumoni o monini museisa na indi disio kethia ingi ibinda linoneka yiyingi yu niyotala miaka yatwika miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha tuitala kura unyuvani munene wa mwaka uu wa 2022 ukililie unavika naitu ba Mutongoi TV na Mutongoi FM twende na kuamba maema maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilion ilobi nita wa Benjamin na mwaka Mombasa Angelina Mose Masaku Daniel Wangela Kitui na Makuene Ken Mulinge Boniface Mutisia Lina Musangi Caleb Chalo wa Mutunga Onesmus
chalo tukwete nesa tuikuete ilungusi mwanya yulosa kuwani 2022 na matuku kenda na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio mausa kuwani 2022 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cintu situ na kithuma juambia unyamiti dukanye ndawa no kili wa itabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo keta kitangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zeti ngo mutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kutumika kwikia leu musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana otutume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Ni na udhocha ingi musiaisia twende na kutambania imwe. Muteti wa kivila cha ugavana na chama cha UDA Hassan Omar ni kauntini ya Mombasa ni waelesea kana ena mwikio akasinda unyuvanini munene chumwani chukite aiweta kana ni withitwe na sikalo ena ianda kivothukanyo kuta sera siake vala waelesea kana maundu atano mavata kati wa agenda siake ni alani kiwuo uima wamwe kwa ilia ukwati kisomo na kumina mathina maitheka akavikia kwa ilia alika utongoini uyuka ibindani ila watu aisia kikalo na andiki Mauvoo kauntini ya Mombasa mwamba na munini wake Selina Maitha. Is the pillar of my administration, outlining the sectors we will deliver or deal with in the first 5 years as a priority. 1. Water. We will end the perennial water crisis. That stands for W. H. Health. We will build a resilient health city. 3. Economy. We will reorganize the economy of Mombasa. We will revive tourism, revamp MSMEs, and revitalize the blue economy. 4. Education. We will heavily invest in ensuring that we have a skilled workforce. And 5. Land and environment. We will seek to attain the highest environmental and sanitary standards and serve justice to the historical land quagmires. Over the last 5 years, I have held 840 meetings in Mombasa's 30 wards and 67 interactions with its stakeholders. These include the industry leaders in hotel and tourism, transport operators, border and tuk-tuk riders, the port business fraternity. Nikuambia kitu kimoja. Sisi tuko na imani kubwa kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha, kwamba wewe nenda kupiga kura yako, usikubali kutishwa. Kila mtu atapewa fursa sawa sawa. Na pia nataka kukuhakikishia wale watu ambao walikuwa wamejipiga kifua kwamba wao ndio wenye hii county, kwamba wao ndio wezi wakubwa, kwamba wao ndio wezi wakubwa wanaweza kupotosha matokeo ya uchaguzi. Mimi niko na imani kwamba pia tutaweza kuzilinda kura zetu. Tuna imani ya kwamba muungano huu ni muungano wa ushindi.
Tunashukuru pia wananchi kwa kutupokelea wakati tulipokuwa tukienda nyanjani, sehemu mbalimbali. Wamekuwa wakitupokelea kwa amani na kwa furaha. Walitusikiza wakatuelewa. Kilichobaki ni kutimiza ile ahadi ambayo tunataka kutimiza ya kuondoa huu beparu umekuwa hapa Mombasa. Ikundi miongo itano na nyanyasya amoito amoika na alame mamutha memwana kuya mwingi ya yulu nisyakwata utedio wa kimanza cha shilingi milioni 4.5 ili kimanza kiina kila cha kikundi kinanduni cha CDF ya kiliombunge cha mwingi ya yulu ungua mbunge wa Kisio Kiu Paul Musimi Nzengu ila siku kwati wa kutethesia ikundi melatini yo ya kumokilia kiukwati Lina Musangi na Ingewa onene ya sokoni wa kiuso muyumbe uwa mwingia yulu Paul Nzengu na ula watu wa iseseso ya kuwa ilo viesi ya uwezo kuikundi miongo 5 na nyanya kile ubunge niki niwelisekana ikundi isi ya kuwatambewa shilingi milioni 4 ilasi ya kuwata lato wa milioni 4 ngiliga na kumena miongo 5 na nibinda ya keli kunengane mbeze isi ya uwezo fandi mwaka muthelu nituanenganite milioni 8 Zengo yuni wa mutula mutula wa imu bunge wa mwingia yulu John Matimunuve kwa kila waweta wetinda tusiovungu kwa ikundi isi ya kana ilo viese uwezo fandi ya ilite utungwa undula wadhothe ikundi mbinge kulea kutunga ilo via isu na kuthese utaluwa ilo via ila Kisio kike ilite kuwaiwa mwingine wathia itonengane milioni 3 ila siya nenganiwe na butene ni vinda ya utongwa wa ola mheshimiwa nomie kala nomie witwa Monobe indi nondo wa kwithia mbeza isu loan isu sitaibwa sivitwe milioni 1 peke yake mbeza ila sialita kunengwe anuma mwingi north ni siaite kwithia si milioni 3 lakini siaibwa sionse milioni 24 siaibwa na makovie ni kwithia mutongo ula waibo ola witwa Monobe eya ndo ala manengwe loan mekaive ni mbeza yamana na kwa kitumi kiu aono biesiana onela sikauka nondo itino mutongo ya anenande to siamo siang silio nduna enenzi ni mate ya londo mutongo waweta Nzengo ni wathuthe ikundi ila siakwata ilo via vikie kuivanesa undu vailite valowatha na kukwata ikundi imba uatungo kivilanita muyumbe kwa kuinenga imauya makutethia nikana kuikithia ni meyo kile kiukwati ni mathangazia na nikana withia ni maiva lonizo nikana andu angi makwate loni na alangi malama kwenda mundu ethia nengwe loni ya ngiliana wa ivanesa ukwata loni ya ngili maneli na wa ivanesa maneli ukwata manana na kuthi ciendete ciongelekete gikunita na maleli na nasya kana andu mamwingi no thi mandunga kivilani nina wikwate ni mondunga ikundi isu cia ibeti na cia na youth sio nengwe mbele cia uwezo fund ngasi ongelela vinya kwanza ya kuzinenga tutenda kwaka ilasi kwaka sio nikana withe ile mbeza manengwe ni uwezo sina athi kuikiwa maundu ni mabwana makuthoa leu kana kuiva fish nono mbeza cia loan lazima usikie bana withe ni wakizikia biashara na nikana chume na ingi ko nenda kuthangasya andu mamwingi no thikana nethe akivilani kwambia taliki 10 ngathukuma na officer ula ibakiuso nikana tutetheanicie withe ni twamongelela binya ala na youth na ibetila sio kwata mbeze sio uwezo fund ni watumia ivinda yena kumakuli ene nzima kuna kura kwa Mauvoo kwi wakeli wakuli ene nzima sa kuendongo imbaili kuma kivile kia MCA mpaka kia Usumbi batonyeka twethie na Mauvoo kuno ivinda yeo kuna kula wa kuna kula yaku winuke kwaku wethani mundu ukuboya kula ndakengianisye mundu nolongi ala mena mubango wa kuya kula na kuthoa kula malilikana katiba ka Kenya nikalete maundu ma muthembozu bai mundu witikilitwe kuthoa kula na makwatwa dukatu wethia wiba numbithukicie wa kwatwa ni mwiyao unengetwe mbesa ni mundu fulani ukathoe kula ukathi kwa weweka governor wenyu muko ni senator wenyu muko ni women rep wenyu muko ni malilita mbunge wenyu na muko ni president wenyu la musakwite ambapo nina wikwati munene kana ni Raila Amolo Odinga na tuamina kwika u maundu alange makaendea ni kwithia tungamite andu ingi bila tofauti na kibila kiu kikekalilo no mundu umwe
ile kuminikana ange monde makozi makavaluka na kuvaluka umundi tikuminikana monde bitauni nyene na valukie mwaka wa 2013 na netikirana nathi kweka maundu makwa ala mniko na kawaida alange meyumbanie wala wivalukani kana withie ni wasio kama undu ni make na monenge makunenge ndaya uamuzi wa Kenya kana na muno muno nene mwingi north uamuzi ulo uthiku mwananu wa mwingi north kila mundu witire kivila kio mbunge athietikile na tukwendea na mbe twetele miaka ingi 5 tukabika ingi kusakwana kulingana na ulondo katiba ya Kenya ya iti ni ukuli ola wende kuma kuyene nzima kekithe kana atukukenda mwini uo ni makona kura na kuikithia Mauvoo. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wa Kiuso Mwingia Yolo County ya Kitui ni Lina Musangi. Amwe maateti maivila kivithukanyo ni mamwenda ulawe gavana wa kaunti ya Ilovi Mike Muvisongo kutoa isia uteti wina uima na Mauvoo. Mainena na andiki Mauvoo ameasekana Sonko nde unenga ndaya ateti angi halame mate chamani cha UDA. Maimo kulia atumie mbumbano siake uteti kwete Mauvoo. Hakuna mtu amenilipa, ni step down. Saizi tumeingia katika mwisho wa campaigns na kila mgombeaji ako huru kufanya vyovyote vile ambavyo anaona tunaweza tukapata ushindi ndani ya Nyali. Mimi na ndugu yangu Said Abdalla tuliketi chini, tulikuwa pamoja katika ODM. Tulikuwa sote tunawania tiketi ya ODM na mimi nilizungumziwa na viongozi wa ODM kutoka presidential candidate wetu. Tukaketi chini, tukajadiliana na tukaona kuwa kila mtu tukiingia katika hii debe, mimi nikiwa independent na yeye akiwa katika chama cha ODM, sote hatutafaulu. Sisi watu wa Mombasa ni watu wa amani. Na hakuna siku katika historia ya Kenya tushawahi kuwa na vurugu. Lakini tunaona ule mwelekeo Mohamed Ali na Sonko wanaoelekea katika chama chao cha UDA ni kuleta mtafaruku katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi emphasize na tuazidi kuambia wana Mombasa, tuzidi kuwa na amani, tuzidi kupendana. Siasa ni siku moja na kesho yake tuendelea maisha yetu kama kawaida. Kwa hivyo mimi nakuonya tena Bwana Sonko, hayo matamshi uliotumia kumkejeli Said Abdalla mbunge wetu ni makosa hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuna imani ya kuwa mbunge wetu 2022 mwezi ujao ni Said Abdalla na hilo tumelimaliza. Kitu ninachoomba kwa mheshimiwa Sonko na mwenzake Mohamed Ali, sisi tunaomba kura za amani. Hatupendi matusi, sisi Mombasa ni watu wa amani. Sisi tunapokea kila watu tukiwakaribisha Mombasa. Kwa hivyo tunahitaji amani tarehe 9 na hatutaki mkiwa majukwaani muanze kutukana watu. Heshima si utumwa, sisi Waswahili tunavyosema. Ukiwa kiongozi bora utaonekana kwa matendo yako na matamshi yako. Lakini kiwa leo watukana na ulikuwa wataka kusema ugavana au Mohamed Ali wataka kurudi tena wasema tano tena hujatutukane sisi mama zako. Unapomheshimu mwenzako na wewe utaheshimiwa. Mimi sina mengi ya kuzungumza, nasema tu kitu cha muhimu tuweke matusi kando, tupige siasa za amani na upendo na uelewano. Musiaisa vauni vote utinia nzumandhi ndini wa usakwani 2022 ndio tungia moveano ndua kutambanya na kwa akumailatu ambisi Mauvoo maitu na endini kuendea usaise museo wa kilungu cha dhambalala kilacho kite itina wandatika mbudhu na tikoma na saa 3:30 ingi nende na kumanidhia maundu alama vikia na ukitika. Nitwa Veronicah SYOMBUA Sharondi ndani wetha itwa ile Mauvoo maitu kwanzia ya meko ditungia movea onde alama ilia Mauvoo maitu mudhanani wa omonde kwa uyu ambao tiwanesa musiaisa.